Kardom, Nilhithi Ripena Birta Thanbang, Samidurmi BP. Nonalitum Tekpon Longji Raki weekly special bulletin Mati Hithi Ripen Kenang Soda Birta Doan. Lasilang Pononang Hithi Ripena Birta. Aruni Paikre po Arni Anarlo por Paikre Hini Malompen. Karbi Student Association Ahin Penchapatir P Ponsi Metangasa Hemalong Citizen Awareness Mai Padopon. KSA Mai Pusimian Rong Parmai Chapayam Pu Ponsi Kachatong Dun Aluhi Aman Pen MLA Barim Dharam Singh Teron Chatong Dun. Labang so mailong KSA song tumpen akimang pon son pokebra si ang bongpen ingwai ponsi son sir keba putak chingwai chingsai pon kachingwai long jasemet pen long le hoy BLT court along kejong pon cos it aron repen kapreyong retom pan methangalong realong nang kilot BJP sorkar atum karbing long lapen dima pan article 244A nang pipo pu alam chak kachepaklang pon pipu alam hepet danglok son sirke maputak chingwai chingsai pon wangbong pen pinangan pininon ang dengan kusuang ding si KSA damboma lai siang ding itum klardak chinidak kali pulotang te KSA pan pinangan confused do KSA rodopik ke KSA ke lason ke KSA ke hen ke ten ke pinangan confused do Karbianglong Autonomous Council Kili Kachapahai Jiapan Congress Lapen HSD Siang Bong Non Malom Jo Parni Kaching Waidolo Kiligalong BJP Atawa Rangkha Jiapan Congress Lapen HSD Siang Bong Karbianglong Along Kaching Wai Pajudun AC Ha Guwahati Anta Ching Wai Damlo Seta Kaching Wai Pen Ale Klangklededlo Ratchari Atamon Ge Ephonga Tengte Chelarvoy Cheteng Plak Abiason Kali Karbianglong Along Ta Assam Legislative Assembly Kilik Api Ratchari Atamon Chelarlo BJP Asar Kuarumalong Karbianglong Autonomous Council Dokok Api Lapen Legislative Assembly Kilik BJP ke Hayalam Penta Karbianglong Along Ratchari Atamon Chelarlo Ratchari Atamon Langrai Pen Congress Lapen HSDC Angbong Eklaivet Dopen Karbianglong Autonomous Council Kilik Chedan Rappet Jiapan Sonsuri Abidi Rilo Kachisong Amota Claim Rappetlo Lun rap nang Congress Lapen HSDC Chirpo Chirpi Kedoan Pualunta Bonta Pondo MEC 50-50 ang hoy penle Karbianglong Autonomous Council ke thurap Jiapan Chingwai Ponlo Bonta Council Kilik Hemlong Chualong nang kelia porke 50-50 ing hoy kachathak alam Thevin Thewan Aveden Pusi alam ing hanglo Non ke Congress Lapen HSDC ing Koiratro constituency along Kilik kachapate aphan Awam Chingkin Pontang Lobusi Birta Longpon Aruni Paikre po Arni Kang Sampor Pai ke Thomra Minute Thomkep Apor Pen Difu Karbilamet Amaya Sai Hemalong Perangke Amai Kangni Perangke amai long kidam tang Aruni Pai Sir Kep Arni Vokolia long kipadopon Ingdeng Thomkep Ratro Rongali bihu katalon pon along bihu committee atumpen kachop hapon aluhisar po anop chutia kaning jejong si Karbing Long Autonomous Council Kiliga Parman electoral roll along inglong asto kandidat atumapan amen paprailak pulote avia phik setame manji pukaning jia puthak Hills Tribal League I hit pen sodak pen pin rempon Constitution of District Council Rules 1951 is in force. Apen hala sorting to the 129 arula thing to the alada upon council upon separate electoral roll do nai. La si jong si aveden to the la demand ke la ke constitutional lawang ke mili tu makang na kubom lo la pen non ta pulo dan mon kiri ta la ke kubom po constitutional la so demand la si non bang ke Komadamen si Thandima late 128 rule sa ting si dampu 1951 la so rule sa ting gulote rule number 128 atenge Komadamen si Thanaima Komadamen si Sanamima lage dola sila ke rule ting la si onu sukia tumason responsible amunit ke lalu katu abe alam tinya tapi si binde nangi apodo la si alang li lason kaninge bang ke chok ke dalo Senil itu ke strongly condemn lo, so alam la kayang mong baca wudut mimi alam kaningi tekang ke la bangke ni itu bangke
So that alang inut asong japo lapuson ka junod alam the kaning jia bangke chokchi alang liladak bihu ning karong amailong lapuson avia higalap higaning jete kang bangke chokchi pusi HTL convener coursing terang pen perang kiamai along ning jepon Difu trainer hor along arukre po adap kititang arpum kelong pon kitilot abang puapan langmang anat kedo Nagaland Kamaikya Express si ketong pusi birtana indang pon train rai koma tum kitilot abang puapan Arunachal Lolit district asor pusi pangthek pon Teju Thana angkang Tiluliang Arong Kalitang Bol Bahadur Chetria Sopo Purno Bahadur Chetri Arta Pikebra pusi train rai kompen pachini pon keton kelang atum kit hiathi rebomland Karbi Students Association Tiripi Asai Hem Rong Thang along Aruni Pai Krepo Arni Pen Kapang Cheng Pon Assam Public Service Commission Lapen Union Public Service Commission Apan Ake Joy Pen Kithan Kapang Cheng Pon Adimalong Karbi Anglong Deputy Commissioner Hin Pen Kahumri Dam Aruni Pai Krepo Arni Pen Karbi Students Association Asai Hemalong Assam Public Service Commission Lapen Union Public Service Commission Asat Lang Kitok Dunjiatum Apan Ake Joy Pen Kethan Kepang Cheng Pon Adimalong Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan Pen Aruni Pai Kre Trok Arni Anerlopor Pai Kre Hini Apor Malom Adim Along An Humri Dam si Kupusonsi Competitive Asat Lang Along Ketok Dunang Jima Laso Putha Kacharli Dun Atumapan Than Pare Tika Difu Ward number 9 Birla Durga Mandir Adung along 2014-15 scheme Dihina Ningkana Tangka Pen Kikim Kerang Pon Lower Dilaji Water Supply Scheme Apora Teng Pen Kepatang Te Pon Lapen Kikim Kerang Pon Amo Kewang Wea Jok Rat Sai Klembang Sarkiri Lang Ne Pen RTI Alo Ke Jok Pon Adim Along Kikim Kerang Kepatang Pon Jiapan PHI Hin Kachesik Pon Lower Dilaji Water Supply Scheme ke damtang suri hinera krepli krepo dihina ningkana tangka pen kikim kerang kepatang ponvek nang jia scheme sike claim ke dam a contractor ke chok che mate ke chupang lima sa ke claim rong ajok apora teng pen patang tip si Bikram lo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council MPH in charge Bidya Singh Rong pi sita me bangso puthak thang nat RD ki pipe ajok rat sai claim bang sarkiri langni pen PHA sai kamalong RTI alu sita me jok dam lo Laso phi anta PHA sai phua tumpen thangnat asai ta kedeng pon pedet ajok Karbi Anglong Superintendent of Police aphan bangso puthak ke patar libji aphan ta lamhoi pipon lo non ke manghu me alama bangke non arni si nini ang bong ke claim pon thuji aphan pura hormu hortar nang pasun lo sitame lakya kimia scheme mate 2016-17 dihina ningka natangka pensi kikim ke rang pon ji aphan ke claim pon ajok rat sai claim bang Lapen Perangke atuma dim an pale dun si bangso putha karjupon padu Rat sai claim bang sarkari langni pen karjupon ke RTI lapen an parta Police ari deng lamhoi ki pipon ke dokok ke kuson si bangso sai ke claim pon lo lapen non an sitami labangso putha case ke do bom lang ke RTI alo ke jokvek lapen case ki pia bang puapan parjuvek nang ji pusi alang li hin pen ning jepon Kedamtang aru kep aning we baithalang so thana angkang tarchen anglong along cholang rem lapen apran karmut asamia hem aru kretrok arni west Karbi Anglong a deputy commissioner lapen superintendent a police atum humridam West Karbi Anglong baithalang so thana angkang tarchen anglong along marat avi kijum put bang trok si atum Dalimbari Asamia Pancholang Rem Api Apran Armutlo Nimso Apan Apran Karmut Abirta Kangdang Pen Karbi Anglong Along Laso Alam Dingdang Ilanglo Dalimbari jitu outpost tatami তেওঁলোকক সহায় কাৰণে এপ্লিকেশন দিও আৰু তেওঁলোকে আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে এইবাৰ আমি তেওঁলোকক এখন কাগজ দি আহিলো এই অনুষ্ঠানটো ৰাতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতলোক আমাৰ ইয়ালৈ নাহিলে Cholang rem lapen pran karmut atuma pan nepsi kok that pinangji putar kachesong ame rock chiteran lo
Keton kelang atum ta cholang rem atuma phan kiri ka kuru ka kam pachat pen non an adai ke do bang pli aphan ingnam pontang lo kekat jui atuma phan ta keton kelang atum kiri krungdir lang pusi keton kelang sai kam pen pachini West Karbi Anglong ADC DK Barua lapen SP Inamul Hok atum karli tang samia hempale dampen kiduk kisung kepo alam humri dam. We have so far arrested 4 accused. The 3 are in police custody at Batalam PS and 1 is in the judicial custody at Hamran jail. The other 2 we have sent 2-3 teams to arrest the other 3. We are raiding the suspected places and I hope as early as possible catch them. There is no time frame, but I wish as early as possible because I can't wait even a minute. I want to see them in my jail as soon as early. Policing by police are the public, because as I am a policeman, there is no concept of moral policing in the law. But public, they can't do any moral policing. That is not their job. If some boy and girl, they spot boy and girl someplace, it's not their job to go and beat them. Who are they? So it is their life. They will live their life. None of their business. They can beat the boy and girl. Why are they doing it there? So none of their business. But when it comes to policemen, there is no concept of moral policing. We just go by the law, and public, they cannot do moral policing. That is not their job. One thing for sure. আমি তামোলবাৰী জোনাকী মেডিকপি যিজনৰ ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক লগ কৰি কেনেকুৱা পৰিস্থিতি অগ্ৰগতিৰ বুজি ল'বলৈ আহিছোঁ মই জনামতে অৰ্ডাৰ লোৱা নাই কমিশ্যন লোৱা নাছিলে কিবা আৰ্থিক সহায় কিবা আৰ্থিক কাউন্সিলৰ দিলে কালি আমি দিবৰ কাৰণে কিবা চিন্তা কৰি চাম Non kebang jibhomta arni kepadoji samia phan an pachorap ajai mek along district administration pencherap chito dunji puta DC Borua kahumri damahut ningje Difurong sepialong aruni pai kre troksi arni arni kang sampor pai trok rachiti mapor pen KNC atum pen West Karbi Anglong district baitha langso police station angkang target anglong along inda bang piaphan bang troksi meglang no atum cholang rem dat pen apran karmut dat atumaphan inep ingnang ra kok that pinang chipu alam pen armu chechengta pado ponsi melur ke kaipon asai kedeng Aruni pai kre troksi arni kang sampor pai trok rachiti mapor pen difurong sepialong KNCA konchundang kajek tok BP pen Japon si kendel ke kai pen arm ka chejeng asai kedeng labang so asai kedeng ia theke kedam tang hithi roi aprang tamul bari tarchen ang long bang troksi meglang no odlang no atum inut abang phia phan kachulang rem det pen apran karmu der puthak prakchin pen meglang no tuma phan nep ingnang ra kok that pinangji pualam pen arnikang sama por di purong sopi ahithiang kanglong kekai tang a kendel ot cry pen armu chejeng asaita kedeng padupot nilitum chukadam tang junaki miliki bethalangso West Karbi Anglong tamul bari pualong bihu kilang dun pan aje boilong alang lipan odlang no bang troksi kecolang rem pen alang lipan kapati aparman sinitum pini milur ke kai panil tu malang lipan protes aparman sinitum jadan pede program denglo pini labangso program pen alang lipan kecolang rem atum doan apan ne binangsi alang latum pan alang lipan kok tharan pinanggi sinitum ahin pen chuningi lapen ke alang lison tak asor lotum han ansu se kilang rem along ban ke pejok nang ya farman ni tum KNC asong hin pen adaptif la pen ke non uwe kimia tum phan la person awat lang no atu phan bang ke ilitum khelo abang ke ilitum adim pek nang ni la pen ke lang tum phan od lang no atu phan hasti pinangji la pen lang tum phan usit hasti bang pibet nangji la silaso apu thak silitum KNC hin pen pini KNC la pen KNC la pen ke dak ilitum college di government college student tum tanah kilang nun sini tum la so program bang den daram lu non malam so pora phan dihina pharman birtamo ington ponik sinan
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bulletin from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spares parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan, 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. Dihinamo Opi Putot Bertalong Wangtulo. Aru Crate Roxy Arni BJP Ben Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Apan Kachapate Dunji Abang Pulapen Abang Pia Atum Aben Kapang Dakpen BJP Klembang Atum BJP Sahem Atarpang Tekhai Hu Ing Sexy Atai Ben Atai Long BJP Asahem Apan Kapano Asai Klempon Renti. Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Apan Aru Crate Roxy Arni BJP Pen Kilik Kithurdunji Abang Pulapen Abang Pia Atum Amen Rodapan Pachini Pontanglo. Kiligapan atheng kangwai along ke chok chilapen aning ke pophe alam pateroi dampen BJP ajaha klembang atum difurong supi BJP sai hem lapen mohindi chua along BJP sai hem aphan pang no si phalang no pon Aning ke pungatum Dhansari constituency along Puthot Pradip Difusa aphan ticket ki pithua joksi ning ke pung rat ang no chepaklang pon pusi Jalai Hasamon Ashinta Jigdung lapen arisang ho tum kat news ang no ning jering ti Karon Pradip Difusa আজি 5 বছৰ ইয়াত MSC হয় EM হয় তেখেতে ৰাজ্যৰ ধনচিৰি সমষ্টি ৰাজ্যৰ একো উন্নতিৰ কাম কৰা নাই তেখেতে ইমান বেয়া কাম কৰে তেখেতে ফুল কৰাপচনত মানে তেখেতে সোমাই আছে তেওঁ নিজেও টকা খায় টকা খোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আজি কি কৰিছে তেখেতে টকা দি পলাই তেখেতে কি কৰিছে টিকেট পাইছে ৰাজ্যৰ কি কাম কৰিছে আপোনালোকে নিজে দেখি ৰাস্তাবিলাক দেখিছে আৰু মই অকলে নহয় গোটেই ৰাজ্যে ক'ব তেখেতৰ এটা ব্লেক লিষ্ট আছে সেই তেখেতৰ সেই ব্লেক লিষ্টৰ কথা গোটেই ৰাজ্যে ধনচিৰি সমষ্টি তথাপি তাক কি কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন কৰাপ্টেড মানুহক কেনেকুৱা বিজেপি আজি চৰকাৰে তেখেতক কেনেকৈ কেণ্ডিডেট দিলে সেইটো আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতক আমি কোনো পৰ্যায়ে নামানো Dhansari MSC constituency angkang arat atum Difu Dimasa Club along Aruni Paikre near Cap Arni Anarlo por Paikre hini apor penching room si BJP party pen EM Pradip Difusa apan ticket ke pipon ajok ningkang samsi chepaklang lapen abare EM Bhupen Hasnu apan independent pen kepar Abdunji apan kaching waipon Non ke bangji bosi ka chikloni Paikre hini Arni Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik apan pura Dhansari MSC constituency pen ta penangan atum BJP ticket ke hang dun atum do Bangsuang bong pen EM ke cobom Pradip Difusa aphan BJP tiket ki piajok Aruni Paikre Roxy Arni pen Dhansari araratum aningkang samse chepaklang renti si Manja along ke do BJP asai hem hai hui ke phalang no la pen tower pi along tires meki kai hai hui asai ke claim pona birta along আপোনালোকে ইয়াত 7 জন 8 জন উপস্থিত আছে নহয় আপোনালোকে নিশ্চিত কৰক
যে আমুকক জিকাম বুলি হেইটো বিজেপি হল হেইটো এজেপি হল হেইটো এসএসডিসি হল এইটো কথা বাদ দিও মুঠতে আমি প্ৰদীপ দিপসাক কেনেকৈ হাৰাব লাগে সেই ৰণকৌশল সেই ৰণনীতিটোৱে তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমি সাজু হ'ম বুলি লাসি আৰুনি ফাইক্ৰেনিয়াৰ কেপ আৰ্নি ডিমাছা ক্লাব আমলাপাতি ডিপুৱালং ধানচাৰি আৰাদাতুম চিংৰুম সিএম বাৰিম ভূপেন হাসনু আফান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পেন কাপা থৰদুনজি আফান ইংৱাইপন ধানচাৰি আৰাদাতুম বিজেপি পাৰ্টি পেন কে থৰদুনজি প্ৰদীপ ডিপুসা আফান আজাদা বিডি পেন সিস্টেমে পাৰেম বেগনাংজি পুসি আনিংকি পুং আনিংকি ঠিক বাকলাং ৰেন্টি যিজন মানুহক টিকেট দিয়া হৈছে এই মানুহক ৰাইজে অত্যন্ত মানে বেয়া পায় তেখেতে গেলিছে পচিছে গতিকে ৰাইজে তাক দলিয়াই দিছে কিন্তু ৰাইজে বেয়া পোৱা পাৰ্টি কিয় পাৰ্টিটো দিয়া হৈছে সেইলৈ ৰাইজৰ খুব আৰু 15 জনৰ ভিতৰত যিকোনো এজনক মানে এই প্ৰদীপ দিপসাৰ বাহিৰে যিকোনো এজনক দিলেও ৰাইজৰ ইমান খুব নহ'লে অলপ চলপ থাকিব এইটোতো সকলোতো মানে 100%টো নহয় তথাপি সেই মানুহজনক একেবাৰে বেয়া পাইছে মানে তাৰ প্ৰমাণ আজি দেখা গৈছে ৰাতিয়ে ৰাইজে এইটো শুনাৰ লগে লগে ৰাস্তা টায়াৰ জ্বলা হৈ গ'ল অফিচৰ কিছুমান বেনাৰ প্ৰচাৰবিলাক ফালি দিয়া হৈ গ'ল মানে তাতে বুজা যায় যে ৰাইজে বেয়া পাইছে Assam Pradesh Bharatiya Janata Party atumpen Aruni Phaikre Troxy Arni Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kiliga Pharman BJP Asong Pen Kang Waipon ke Chok Chea Putha Karbi Anglong Angkang Ongdung constituency along Radatum Ning ke hang apun ateng a candidate aphan party a ticket ke pipedet ajok Penang an constituency along BJP a party pen kache ola pen Jongjong Mati independent pen ke thurdunji aphan chesik chedang ponrenti pusi birtalong dun Puloni MAC constituency along setame EM Dorsing Rong hanga pan ticket pidet pu aning ke pung BJP aradatum center lapen Poloni ahitia long ke do BJP asai hem ing hap check BJP workers dong metha party mane metha candidate phana ni job dia job alang tung office ang kitame kipri lapen ke MLA sumrong ha mate joyram ile dorsi rong hang go back lapen ke sumrong ha ba mege kai tunira ma puto ke kai la son si election thai long la son ta tha si non ne dong da khulundia long kitame la da BJP office long he BJP office he non talamari pon la son si thai long lapen ke non sumrong ha MLA sumrong ha na phan lapen ke joyram ile ha phan la son si la lang ni amohor long kitame ke bang ki hi la son si dolo je pini pen ke la da BJP phuluni constituency angka along abang ke BJP along avelu BJP amen jebang ngong le lo kuang ni ki batha pen no la tung da BJP a black pen dang lok MLA a photo kadok of kitame mi ki kai phone je phone non mongol group pen paklang pon bon lo ta se ala le tung la son na thaksi unara ni kitame la son na kam si dot ke BJP go back lapen flex banner flag hai hoita ke phalang no pon aruni bhai trainer cap arni pen Puloni constituency ang kanke BJP amhang nang thek thelu pusi aning ki pung aradatum ning jepon lapen joyram inglek go back sumrong hang go back dorsing rong hang go back pu hang taram pon si BJP asa hem ing hap check si BJP alama he hui make it horpon go back go back himata sarma go back বৰ্তমান দৰ্শিং ৰংহামক দিয়া হৈছে যিটোনিকে বিজেপি হোৱাৰ পৰা জইন কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ এই বিজেপি অফিচত ঘুমাই নাই Difu Police Station angkang railway alaina dunglang mili puadi malong pen aruni phai crazer cap arni inut kithi tang arpum kelong pon pusi pherang ke atum pen birtanang pale aruni phai crazer cap arni ada pork phai phoraj timapor malom Difu railway staff atum pen railway atawara dung lang mili puadi malong pen inut kithi arpum kelong pon Police la pen railway staff atum kahon the pona tengke ajo Brahmaputra train pen ke wang ahutsi bangso alam ki ke phota hai pusi kahon the padopon Kithi ladabang puamen dhiren terang pusi pang theglo lapen asar bura amen ke men terang pusi pan card along pen patini ponlo
Stamino namat kedo adim lapen adonarab atumaphan kachini ne ajok postmortem asai ke claim che aphan pen Difu Civil Hospital along Bipon Kongro. Vosik Rehini Arni Kedoji Karbi Anglong Autonomous Council Kiligaphan Aru Crescer Cap Arni Menka Chatap Padua Mo Papleng Pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council Kadukave Ingho Inkora Trogaphan Menka Chatap Apor Adap Kepa Porpen Arni Kangsam Kethama Por An Pajut Ponlo Karbi Anglong Autonomous Council Kadukave Ingho Inkora Trogaphan Bang Paro Isira Nerkep Kep So Se Kilig Aphan Men Chatap Ponrenti Monangklang Vosik Rehini Arni Kedoji Karbi Anglong Autonomous Council Kiligaphan Aru Crescer Cap Arni Karbi Anglong Autonomous Council Ingho Inkora Trogaphan Bang Parisira Trokner Cap So Se Bang Pu Bang Piatum Men Chatap Pontanglo Songa ticket kelong lapen kelong le abang pu abang Piatum ta Kili Kachatan Dunji Aphan Returning Officer along Men Chatap Pontlo Rachari Asong Angwong BJP Congress AGP Trinamool Congress HSDC Karbi Anglong Democratic Forum People's Party lapen jongjung atum kilik arona long sundun lo kilik aphan men kachatabdun ang bong tuliram rong hang lapen arisangho MLA Barim Bidar Singh Ingleng EM Barim Sona Singh Terang Puding Terang Ram Singh Timung Amorti so hey hui atum henlo kilik ta isi arongaje rachari arongaje ang bong Deputy Commissioner Sahem along pale dampen metang Returning Officer Arideng Men Kachithap Alu Jokrin Tilo. Homosi Soynon Bitung Hama, Muladeso Mur Hobo, Yajitu Duniti, who is the head unit Mane Mukta Power Karne, Men Udestoitu, Arojitu, Jonatati Hokolor, Jitu Portarona Dia is a Bitung Hammer, Jonathan Hokola, Bottoman, CM Tuliram Nahonga, Tar Portibadot, Aroraja Ajitio, Mul Udestoitu. Tapos Bitung Hammer, Bud Unan Molokam, Arambo Kurikindu, incomplete with a Kambla. কিছুমান কাম কৰি পেলাই কোটি কোটি টকা লোন থন কৰি অলপ আগতে এটা আপোনালোকে ব্লকৰ ৰাইজে গম পাইছে 55 কোটি টকা তেওঁ বিডিসি চেয়াৰমেন থাকোতে আৰু সিএম থাকোতে 55 কোটি টকা আত্মহাত কৰাৰ ফলত তাৰ লগত বিডিসি থকা মেম্বাৰ সকলে আজি জেলত গৈ আছে হেতু এটা প্ৰমাণ যে ৰাইজৰ টকা আত্মহাত কৰিছে আৰু হেতু এটা পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে ৰাইজে থিয় হৈছে আৰু মই থিয় হৈছে মোৰ লক্ষ্য এইটোৱে আছে Pini hichi ribena berta bang kala ponsi kangton iglo puto chutong tulonan ke bang jibhom kuru arni bangso channel bangso por domithak me kurwang thu